Dobar dan svima, ja sam Arpad Šterbik, danas smo u Hotel Rusiji i pripremit ćemo moj specijalitet risotto sa morskim plodovima sa šefom Blažom. За ова јадење потребни се следните состојки. Маслиново со лукче, ситно сецкан магдонос, морски плодови, од кои имаме лигни, гамбери, школки. Потоа од кога тоа ќе го испржиме, го додаваме рижотото, бело вино, вода и на крај додаваме копла каде што ќе се врзе самиот ориз. Прво ставаме лукче со маслиново. Од кога ќе се испржи лукчето, ги додаваме морските плодови. Ja volim ove morske plodove, što sam imao sreće. 10 godina sam živio u Španiji, tako da imao sam sreće da isprobavam sve najbolje što ima iz mora i tako i ostalo. Malo je čudno, zato što kad sam bio u Barceloni, više sam želeo rošti sa Balkana da jedem, a sad kako sam tu, više volim ove morske plodove, što je manje ovde. Dodavаме малку бело вино. Sad dodajemo rižu i vode. I sad ćemo da ubacimo hople, malo da čvrsti. Hvala. Како Джейми Оливер, Арпад Штербик. Даниела вели, чекај ги заборави листовите. Не ти требаат листови за Штербик. Готвач во слободно време брани на ракометен гол. У хоби, као хоби. Еден од најдобрите светски голмани во дресот на Вардар. Арпад, ти благодарам што си тука. Готвиш? Dobro večer. Во Русија кажаа дека било топ. Dobro, Рижото со морски плодови. nešto na brzaka smo kuvali, a više volim da jedem nego da kuvam. Normalno, jako retko stvarno kuvam, a napravili smo pre neki dan neki risotto. Imao sam sreće što sam bio u Španiji 10 godina i morske plodove sam zavoleo tamo i napravili smo jedan risotto. После една деценија се врати тука на Балканот од Шпанија. Како се прилагоди на овој живот тука, на новата средина? Lako, ja mislim da kad sam doneo odluku, gledao sam i da se vratim bliže kući, da dođem u jedan grad gdje može da se živi dobro, da ima jedna dobra ekipa sa planovima za budućnost i sve. Tako da donio sam dosta brzo odluku i tako da nije bio nikakav problem. Ja sam navikao, ja sam odrastao na Balkanu ili tako da meni ništa novo nije bilo. Malo je čudno posle 10 godina Španije da se vratiš, a slično je, život je slično tamo kao što je ovdje. Што беше присутно за да подпишете за Вардар? Амбициите, финансиите или можеби близината до дома? Pa kako sam rekao, jedan igrač kad treba da donese ovakvu odluku, onda treba da razmišlja o svemu. Još ako imaš porodicu i sve, znači ne ideš sam sa koferom, nego ideš sa porodicom, sa decom i stvarno treba da ima jedna dobra ekipa, jedan grad gdje možeš da živiš lepo, blizinu, normalno financijska situacija isto važna u klubu, zato što ipak je naš posao.
I ja sam bio jako sretan kad sam dobio ovaj poziv od Sergeja Samsonenka, što sam dobio i godinu dana pre, a nisam tada došao, tako da ostavili smo za sljedeću godinu i tako smo i završili. Со таа разлика што Барселона постојано е конкурент за највисокото место во Европа, Вардар доправа му следи тој чекор да се бори со најсилните за влез меѓу четирите најдобри најпред. Pa dobro, i ovaj klub ima iste izazove kao što druge ekipe, Barsa ili bilo koja. Sad nama nije možda cilj da ove godine da osvojimo ligu prvaka, a imamo naše ciljeve da doguramo što dalje, što je moguće. Normalno treba da imamo i sportske sreće i povrede da nemamo i sve živo, a vidjet ćemo dokle možemo da doguramo. Od кога тренирате ракомет и како се најдовте токму на голманската позиција? Ja sam počeo jako mlad zato što meni tata je bio rukometaš i vodio me u dvoranu i tako sam kao mali počeo već da treniram i upoznao sam rukomet. A kako sam bio fizički jači od moje generacije, nekad sam trenirao i sa starijima, a od njih sam bio slabiji, pa u većoj grupi su me stavili na gol, tako da ostao sam tako na golu. Jedan trening, drugi trening, počeo sam dosta dobro da branim i dobro, tata je bio ljut što nisam nastavio kao što je on. On je bio lej bek igrač. Uvijek je govorio ko ne zna da igra rukomet, bacaju na gol. A poslije sa vremenom, kad su dolazili rezultati, normalno da je bio zadovoljan i sretan što sam... Ви сте еден од најдобрите светски голмани ракометни, можеби на сите времиња. Што е најбитно да бидеш добар голман? Талент, инстинкт, работа? Pa ne znam, ima svega. Ja mislim da za golmana se treba roditi nekako. Možeš ti da napraviš, da uzmeš jednog mladog pa onda da radi s njim da napraviš jednog golmana. Prosječni golmana ima dobrih, klubskih golmana ima puno, a van serijski ima jako malo. Tu ja mislim da treba se roditi i puno rada i svega iza toga stoji. Tako da teško je ovo nije kao risotto, da ubaciš ovo i izađe dobro, tu ima puno stvari da treba da se poklapa. Одиме со најава на топ листата, пето до второ место и се враќаме во студио во разговор со Арпаш Тербик. Телеком топ листата со брзина на 4G во недела попладне изгледа вака. На место број 5, одличните блузери од Давид Нешковски трио со Don't You Mind. Од предлог на четвртата позиција, Димитар Андоновски со прекрасната балада Се што ти ветив. Младите и надежни Дестрикс и Наталија забележуваат скок за едно место. Оваа недела на место број 3 со Freedom. Скок за едно место и за Александар Тарабунов и неговата љубена Марија. Оваа недела на место број 2. Вашата сопруга Моника е по професија економист, а во 2010 година го проширивте вашето семејство. Добивте две прекрасни близначиња. На джекпот ги добивте? Da, pa malo je čudno bilo, zato što malo je teže kad si daleko od kuće, daleko si od porodice i dobiješ jedno dete. Ja mislim da svi znate da se promeni totalno život, ali mi smo dobili blizance i pa teško je bilo na početku, zato što od kuće si 2.500 kilometara i nemaš tatu, mamu, prijatelje, porodicu, znaš, da ti pomažu i namučili se prvih godinu, dve, dobro. Како се снајдовте како татко? Помагавте на вашата сопруга околу млеко, кашички, менување пелени? Pa ti kažem iskreno, kad se rodili, ja sam bio u Katru i vratim se i ona otvorila vrata, već curu pustili iz bolnice, a sina ostavili zbog neke infekcije, Pa za par dana sam otišao za Nemačku, vratio se kući, već me čekala sa sinom kući. Dosta sam putovao ono vreme, kad je bio porođaj, tako da prvih nedjelju, dve nisam bio kući, a poslije je došlo leto već i otišli kući malo Pa normalno da sam morao
koliko sam mogao. Mora da se trenira, mora da se putuje, a ipak ne može ona da izdrži, zato što to je... Noćna smena bila je teška, dosta teška. Кои се вашите печатоци за македонскиот репрезентативен ракомет? Сега не очекува светско првенство во Катар. Pa čuj, ovo prvenstvo je jako važno za sve ekipe i svi će pokušati da pokupe najbolju reprezentaciju, da se pripreme najbolje i tu teško je prognozirati ko kako će da igra, zato što sa ovog svjetskog prvenstva dobiješ mjesto za kvalifikaciju za Rio, za olimpijske igre, tako da svi će ići jako spremno i svi će ići kompletni. Makedonska reprezentacija pokazala da ima kvalitet, zadnjih par godina stvarno su, ne mogu da kažem da su blizu medalje, da su u vrhu među par reprezentacija, a pokazali su da mogu da se bore sa svim reprezentacijama, tako da ja mislim da mogu da naprave neko iznenađenje. Imaju jednu solidnu grupu i ja mislim da će moći da doguraju daleko. Ето, Наташа со силниот Мала глас. пауза за награди. Еден подпис на маечка од вас за оној кој што прв ќе напише на нашата Facebook страница име и презиме, ќе добие маечка со подпис од Арпад Штербек. Вашето име и презиме на нашата официјална Facebook страница Во недела попладне. Ево го подписот од готвачот Арпад Штербек. Арпад, како го поминувате слободното време во Скопје? Slobodno vrijeme? Pa mi preko nedjelje treniramo dosta i vikend nekad putujemo, nekad smo van kuće i sve. Tako da normalno ova nedjelja je naša porodična nedjelja i onda pokušavamo porodično sa drugim igračima da odemo na ručkove ili ne znam ja. Toliko slobodnog vremena nemamo da razmišljam puno. Bio sam malo u Grčkoj, do Grčke smo skoknuli kad imamo, na primjer, 2 dana slobodno, malo u Kavadarci kod Divija, malo da probavamo vino, malo je tako, tikve. Pokušavamo da napravimo, da budemo isto koji ima dece, koji imaju dece i porodicu, da budemo zajedno i da se družimo. Нас ни работа за време на надпреварите на Вардар да ти ги броиме одбраните. Ако не се на 2 раце, лош ден имал Штербик. Не се одморил доволно. Навикнавме човекот да има по 15 секунди одбрани на надпревар. Многу успех со Вардар, дај Боже оваа сезона да бидете во Final Four. Не знам, здравје и успех во кариерата. Borit ćemo se pa ćemo vidjeti, daćemo sve od sebe pa ćemo vidjeti dokle možemo da doguramo. Тоа е најбитно. Голманот со 100 раце, Арпад Штербик беше наш гостин во недела попладне. Останете со нас, се враќаме по мала пауза за ПП пропагандна порака.